بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نخيتا هبدرس تموك أنا فتح المعين أبو ليبت إخاشول درس داسان ადამაზდა ჰორჭობ ჰუქმუ ყოტიაშულ ბიცუნე ბეტერალდე შუნთუნ ნეხეცა ცებესებ დარსიდა ცალანა ნეხედე დანდე ვაღოლევ ქაფურჩიასულ ლაღ თარხოლინ აბუნ ოლაღ ოსუხა ქუთარა მეხახ ცინგი ოს ისლამ ბოსანანი ნიხბუნ რეყელ მასლაჰათ ჰაბუნ ხადუსან ბუგონანი გიცინ იაგი ობუსულმან ხანანანი ცინგი ქუთანანანი ნიხუნ რეყელ მასლაჰათ აბილალ დაცევე ემახახი ოლაღ თარხოლინ აბუნ ამა აქსალდა ბუგონანი აი ოლაღ ბუსულმან ხანა ნეხედე დანდე ვაღოლევ ქაფურჩიასულ ნიხუნ რეყელ მასლაჰათ ჰაბუნ ხადუსან ცინგი ქუთანხა ჰემახახ ო თარხოლარინ აბუნ აი ო დანდე ვაღოლევ ქაფურჩიასე ზარალახე თარხოლარინ აბუნ ქინიგი ოსულ ბეტერანასუხე ო ადე უსინე ჰაულარინ აბუნ ცინგი ღოს ო თარხი ჭონანანი აი დანდე ვაღოლევ ქაფურჩიას ოლაღ ო ვიჩოლინ აბუნ ბუსურმანჩიასე იაგი ოსულ ბეტერანასუხე ოსულ ყიმათ ყოლინ აბუნ მასლაჰათაშულ ბოციალდასან ბუსურბაბაზასან ო თარხეზეგი თარხოლინ აბუნ ო ქაფურზაბაზუხა ნეხეხე ვაჭანანი ნეხეცა ოლგუნ რეყელ მასლაჰათ აბუნ ხადუსან ჩარტკი აბუნ ბუგონანი ჩუჩუგონიგი ოზასან ნეხეხე ვაჭუნ ჰეზუ ხევტადე უსინაველინ აბუნ ნეხეხე ვაჭანანი ოზუხა ერქენაო ბიხინაო ბალუალდა ვახარა აყელაო ისლამგი ბოსმუგე ჰალაშ ცინგი ო დანდერაღოლერ ქაფურზები რუგებაკ ალდა ოსი თუხუმ ყიბილ აი ჯამაათ ჰეჭუნანი ღოწუნილევ ოზუხე ღოტადე უსინე ჰაულარინ აბუნ ამა ბუგონანი ოზუხე ღო უსინე ჰაულინ აბუნ ტალაბ ჰაბი ალდაშუნ ო იცაულინ აბუნ აი ვეჩან თოლინ აბუნ ედინგო ო ქაფურზაბაზუხე ტადე რუსინე ჰარულარინ აბუნ იტინა ვასკი ედინგო ჟუნდუცა ქურვასკი ნეხეხე ვაჭანხა ედინგო ჭუჟუ ადანგი ბიხინავის წოეშ აბინ ხალერეჩიგი ნეხეხე რაჭანხა ღოლ ოზუხე რუსინე ჰარულარინ აბუნ რუსინა რიზეგი ბეჰულარინ აბუნ ნეხეხა ოზუხე ქაფურზაბაზუხე არო აი ისლამგი თუნ არო ლაღ უგონანი ღოსულ ყიმათ ღოз ნეხე ბეწილინ აბუნ ამა ერქენოჩი ისლამგი თუნ ქუფრვალდე ანანანი 30 შიბნიგი ჯოთ ახულარინ აბუნ ელასა ხადუგი ზაინუდინიცა ყალებუგო ჟინდა ალლა გურჰაიას ბაბულ ყადაი ბილმადდი აი ალ ჰუკმი ბაინან ნასი ადამაზდა ჰორყობ დაბადი ქარა მეხახ ჰეზდა ჰორყობ ჰუკმუ ყოტიაშულ ბიცუნე ბეტერილ საზეგიცანილ აი ალ ყადა აბუნ ედინან საზეგიცან აი ყადა აბუ რაბჯოეხუ მანა ბუგელა ადამაზდა ჰორყობ ჰუკმუ ყოტიაშულ ბიცუნე ბეტერ ბუგელა والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأن يحكم بينهم بما أنزل الله анҷи ғоб адамазда ҳурқоб ҳукму қотъизе коле букӀинахе далил бугила киналниги алимзаби тӀадре қара рукӀиналдасаги цебе тӀаде гӀанав аллаҳсулрай дуцаила авараг саллаллаҳу алайҳи васаллама ҳел яҳудиязул цо қавмалда ҳурқоб ду хелачӀара мехаш дуца ҳезда ҳурқоб ҳукму қотъила ҳукму ҳабеила аллаҳс духе рештӀараб ҳукмуялдашун қуръаналда жаниб эдинан ҳукму қотъила элҳеб аллаҳсул раъи бугела киналниги алимзаби тӀадре қара рукӀиналдасаги цебе адамазда ҳурқоб ҳукму қотъияхи аслу وقوله بسم الله الرحمن الرحيم فاحكم بينهم بالقسط эдинго цоги тӀадъанав аллаҳсул раъи бугела дуцаила авараг саллаллаҳу алайҳи васаллама ҳезда ҳурқоб қист алдашун ай билъадли адлу ялдашун абун тафсирул ҷалалайни абулев тафсир алда қалебугу дуца ҳезда ҳурқоб адлу ялдашун ҳукму қотъии набун
وأخبار كخبر صحيحين إذا حكم حاكم أي أراد الحكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. هدينغو أورغسول صلى الله عليه وسلم سول حديث الجروجيلا كنانيجي علم زبيت أدري قلال دات سبي غب عدم زورقو حكم قط ياخي أصل مسلم بخاري أصل حديث أزود أخذ جانبو جيب كوچب حديث الدريخون إلا أورغس صلى الله عليه وسلم أبو لبوغو حكيمس أي حكم قط أولوچياس حكم أبورا ميخاك أي هسي حكم حبيز بوخيرا ميخاخيلا تنجي هو حكم قط أولوچياس أقبق خانانني أي قرآن حديث الدسن حكم بوصلا جوجين سات أقبق خاناني تنجي هويت خانانني هسيك إيغو كيري بوغيلا غوص حكم قط أولميخاك أقبق خانانني تنجي غو ميقسا خانانني هو حكيمة سي حكم قط أولوچياس سو كيري بوغين أبو لبوغو أورغا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية بدل الأولى فله 10 أجور. سوغيداب رواية هلدا بوغيلا أي سوغيداب نخلدا شون باچاراب أغو حديث هلدا بوغيلا توتسبي سيخوباك ألدا أنتسكو كيري هسي بوكنين أبوراب أي إيغو كيري غسي ويت خاناناني بوكنين أبوراب جوه خوباك ألدا أنتسكو كيري بوكنين أبون سوغيداب رواية هلدا باچون بوغيل أي حكيمة سي حكمو قط إزي بوكارا ميخاك غساقبا خاناني غويت خاناني هسيك إيغو كيري بوكنين أبولباك ألدا أنتسكو كيري بوكنين أبونجي سوغيداب رواية هلدا باچانيلا. قال في شرح مسلم أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عالم مجتهد أما غيره فآثم بجميع أحكامه وإن وافق الصواب لأن إصابته اتفاقية. إمام المسلم صحيح المسلم أبو رب حديث زلت إخلط أبو رب شرح دا جانب أبو نيل بسر بابا زل إجماعت أدرق إكانيلا حاكونغو هب حديث أي ويت أنكارو حاكم مسك إيغو كيريبوغين أبو رب ياغي أنسكو كيريبوغين أبو رب ميقسا كراسيتو كيريبوغين أبو رب هب حديث جيب باج أرابوغين أبونيلا علين زبيت أدرق أنيلا حكم قطولو حكيم وغوناني عالم اوغي قرآن حديث الدسن حكم بوسم باجارولو هب درجة دجي واخرو مجتهد خنوغو عالم او حكيم چياسو حق اخوك حكم قطولو چياسو حق اخوك باج عربوغيل هب حديث ابون بسر بابازو اجماعت ادرق ايكانيلا اما هو غورو حكيم حكم قطولو چي اي عالم اوغي غورو قرآن حديث هلدسن حكم باس يخوب درجة دگي واخينچو هدينو حكم قطولچي هو جنسا كينالنگي قول الحكم بازوخ هو مناحوك كاروغيل بيت أرالده هس رقنخي هابونان نگيسين شگورخي لهس ويت انكي اتفاق يابوغيل ايتو رقنكي بوغيل رقنكي بوغيل اويت انكي اخيرالو قرآن حديث الدسن حكم بوسي يشكل درجة الدوا خرو عليم وحكم قطولو چوك انكوليل وصح خبر القضاة 3 قاض في الجنة وقاضيان في النار. وچا كوسال دا باچانيلا أورغسو صلى الله عليه وسلم سول حديث دي بيرزبي أي حكم قطولو چاي خبگوروگين أبن أتصبيسو ديبيروغيلا الجانا خيوجي وكوني خود أراوك إياغو ديبيروكوني جوجا حكي وكوني. وفسر الأول بأنه عرف الحق وقضى به والأخيران بمن عرف وجرى في الحكم ومن قضى على جهل. أورغس صلى الله عليه وسلم أتصبيسو الجانا خيوجي وكوني وديبيراس بيان أبونيلا وديبيراس حق أبجوغي خانيلا وبحق أبجوال داخل حكمك قد أنيل هكيو ديبيروك إنو جل أجانكو عندي غوك ياوغو آخري سيو جا حقوك إنو ديبير هزي أورغس بيان خونيلا هيو ديبيرو جين أبون جين دا حق أبجوغي خراو جين سابول بحكم أخوك جين سظلم أبورو عدم أزد هدينغو هيو ديبيرو جين أبونغي أورغس وآخري سيك ياوغو ديبيراس بيان خونيلا جا حقو جاروك إنو رجل جنسا جهلو يالداخون حكم قطارك هزيكي خاج أغن حكم قطارك
الله نخي توفيق يجي نخيتsa بيت عرب كوزي ميقياب جيبغو تيزيجي الله نخي كوميك يابيجي نخيتsa هابدارس هنبتلا والحمد لله رب العالمين.